Zdravo, evo nam se u drugom videu o Pythonu. U prethodnom videu mogao si da vidiš kako se između ostalog radi sa osnovnim aritmetičkim operacijama u okviru programskog okruženja Python, kao i to da je moguće izračunati neke kompleksnije, složenije izraze matematički u okviru Pythona, odnosno kako je ta rad sa tim malo složenijim izrazima moguće pojednostaviti ukoliko se koriste imena, ukoliko se daju imena među rezultatima. Ono što sam ja napisala ovdje, a odnosi se na prethodni video, jeste proizvod jednako zbir puta razlika. Dakle, zbir i razlika su bila neka imena među rezultata u prethodnom videu, odnosno u jednom složenijem izrazu koji smo tamo uradili od početka do kraja. Dakle, bira imena svojih promenljivih tako da budu dovoljno sugestivna, odnosno da kada budeš gledao svoj kod nakon određenog vremena, možeš odmah u startu, videvši ime promenljive, da shvatiš šta zapravo ta promenljiva predstavlja. Postoji okruženje, elektronsko, koje je namenjeno tebi i tvojim drugarima za učenje Pythona i zove se Python u 6. razredu. To je izuzetno korisno okruženje i sastoji se od različitih zadataka, takođe različitih vežbica koje bi trebalo da uradiš, nekih kvizova koji su takođe namenjeni za tebe, dakle pitanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je okruženje sa kojim ćeš biti postepeno upoznat korak po korak. Ono što sada želim da uradim, a vezano je za ovo okruženje, jeste zadatak koji glasi ovako. Pera je zasadio 380 stabala jabuke. Đura je zasadio 142 stabla jabuka više od pere, a Mika je zasadio 2 puta više od pere. Koliko su stabala zasadili zajedno? Želim da ti pokažem da programiranje u Pythonu nije komplikovano, kao i da sama matematika nije komplikovana. Hajmo da korišćenjem Pythona rešimo ovaj zadatak sa kojim si se ti susreo sigurno u nižim razredima osnovne škole. Kodiranje u Pythonu je zapravo samo prepisivanje rečenica datih u okviru ovog zadatka na matematičkom jeziku. Pera je zasadio 380 stabala jabuke. Napisat ću, odnosno iskodirat ću pera jednako 380. Vratimo se u Python i radimo u ovom ovdje delu. Pera jednako 380. Nakon toga vraćam se ponovo u okruženje koje je namenjeno za učenje Pythona, prosto da pročitam sledeću rečenicu. Đura je zasadio 142 stabla više od pere. Dakle, Đura jednako pera plus 142. Idemo dalje. Posle toga tu je Mika koji je zasadio 2 puta više od pere. Dakle, Mika jednako 2 zvezdica pera. To je to. Pitanje je koliko su oni zasadili zajedno. Zajedno je jednako pera plus Đura plus Mika. Pera plus Đura plus Mika. I ono što smo već do sada naučili jeste da ukoliko želimo da nam se prikaže rezultat neke promenljive, koristimo naredbu print. Dakle, print pa u zagradi ime promenljive čiju vrednost želimo da prikažemo, odnosno zajedno. I to je to. Kliknimo sada ovaj ovdje trougao i evo ga, pokazao nam se rezultat 1662. Dakle, Pera, Đura i Mika zajedno su zasadili 1662 stabla jabuke. Kao što vidiš, krajnje je jednostavno rešiti u Pythonu jedan ovakav zadatak. Vratimo se okruženju. Hajde da pogledamo šta nam to okruženje još nudi. Ovo okruženje nudi da pojedine zadatke rešavaš tako što ćeš sklapati odgovarajuće blokove. Sa ove strane imaš određene blokove koje ćeš prevlačiti na desnu stranu. Ukoliko ti blokovi budu složeni onako kako bi trebalo, onda ti se neće pojaviti ovako nešto. S obzirom da sam ja nasumično prevlačila blokove i ciljala da ne budu
ispravno prevučeni, vidiš da se pojave blokovi koji su crveni. To znači da oni nisu na pravom svom mestu. Kako se vratiti na početak? Postoji dugme koje resetuje ova dva prozora i dakle možeš da kreneš iz početka. Ali, pročitamo prvo zadatak i uspešno ga naravno rešimo. Milica ima 8 godina, a njena mama ima 4 puta više godina nego ona. A njen tata ima 5 puta više godina nego ona. Koliko je godina Miličin tata stariji od njene mame? Dakle, krećemo od Milice. Milica jednako 8. Postoji blok gde je opisano koliko mama ima godina u odnosu na Milicu, odnosno koliko tata ima godina u odnosu na Milicu. Evo ga ovde, s obzirom da je to naredni deo zadatka, to će biti naš sledeći blok. Ono što bi trebalo da izračunamo jeste razlika godina tate i mame. Evo je promenljiva, evo ga blok, koji predstavlja koliko je to razlika, odnosno izračunava tu razliku. I naučili smo već da ukoliko želimo da Python prikaže to što mi želimo, dakle određenu promenljivu, onda navedemo ime te promenljive u zagradama naredbe print. Kada si prevukao sve blokove na desnu stranu, onda proveri šta si uradio. I evo ga, mi smo perfektno, odnosno uspešno uradili ovaj zadatak u okruženju elektronskom. Bio je ovo tvoj drugi video. Hvala ti što si ga oslušao do kraja. Zdravo!